Hallelujah, que nem mami mula, que mami babi de minha tati quando acaba de ser nai. É na loma turang que mami quando ela tira cala aqui na não me vale na calo. É na loma na calo. Hallelujah, se tinha aqui na beke mami. Na invemos em bula. É na loma na calo. Hallelujah, se ela tá aqui na beke mami que mami vai sombra de mata, não tem não. Né que mami só calo tem que morrer na nem mami calo. Na valeu, né que me singa na na calo. Bem bula vai a dura, bem yalo vai a dura. Quando ela aqui com turang não me será tá, na que me singa não. Di mana sa bora be kemuri na songo ni bina kalbo na kalo muni bakaya ka kina di bosta na kalo hallelujah muni roko bin dokai bele ni bosta bina ka tekiko na kalo hallelujah bako ko te ke mana ne ba tau to ti ngau ngo me ke ma mitiko e no sutu no no ne lawa no muni na ke no muni tu na kalo hallelujah mbala ta no muni mbula na kalo ko di sana kita toma hallelujah bina wale turang hallelujah na kami singa na suret turang ne alo tabu ni mole mai lau mai hallelujah mai vossa tumbele ke mami ga baka bulidi ke mami na kami singa na kami sama suta na rai chisu me no umbiraga na songo ni go umbiraga na bai material mo ngai ndu na wale na klo no ni na vossa mo matat sarve ke mami na kami singa na mami dambora bai masu ke na go na rai chisu ni mami soro ni mai go mbula do anga Makasosota ka matang na gawin at kami secretary. Hallelujah. Hallelujah. Then to someone, shake his or her hand before you take your seat. Hallelujah. Binasarwale. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Na kami singin tayo na sa kinda bag kaya sa tigo na kami singin tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And sa kinda bag itulo ko, we welcome everybody to the house of the Lord. Brother Sandeep, thank you so much. Hallelujah. Hallelujah for all the work that you do for the church, brother. Thank you so much. And sa kinda bag itulo ko tigo na be bunuan and doing all my kinda. Praise the Lord. Hallelujah. Vamos tentar bag ni na katigo na long weekend on go. Hallelujah. Now tingnan ito better na pala ni kalo. Then the may baka binibina ka na kalo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Inakasar mga lewo na mundo biyo masulay ko sa pamuda tiko matanga na boss ni baka binibina ka kay mundo ya do sara. Praise the Lord. And buko ni do toko nito na nema mi mula ay nadawla ko may and biyang pakti may tayo nga kanila yung listal. Ikim sa bakilati ko na ko ni kalo. Sa bakilati ko na maso episode tabi tigil na kalo. Raptale me kimami dadomai. Doon una lang ko meraw ni damai. Estari beto man tadi juga na bukan lang di bang boto bat kay Jesu Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Sini raw may wala ko kay Jesu. Amen. Enta na gambeta na behulin mo no la ko na kinabingka kilo. Praise the Lord. So no na enta ng galomanda. Praise the Lord. So no enta ng gasi. Amen. Yes, I salu tu ilaw kay Jesus Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. The walk with Jesus is not easy. Sometimes we go through times of hardship and suffering. Praise the Lord. But it's all part of this journey of faith. Amen. Praise the Lord. If you have your Bible, kaya makatulong mo yung borotamo. La komandamay na sami. Same walo sangabulu kaba. 84th Psalm. Praise the Lord. Hallelujah. Doon niya William ni mga beach na kamo. Isaksi ka ko ni mga tamo mga pertania. Praise the Lord. Doon sila mga tamo mga beach. Same walo sangabulu kaba. Tiginatini kan dua kena tiginatini karuai. Same walo sangabulu kaba. Psalms 84 verses 10, 11 and 12. Same walo sangabulu kaba. Report ang buka bigyo kaya. Kaya ni Will matamay? Sabi na kay Domasila, naman kada endo na umbala sila na pinatay. Ya ko sabi na kada ni sa bakal ni kada ni wali na kalo. Kada tani sa ti ko bakang na ni wala la ni wala. Ya na kalo ko siya ba?
Amata ni singa kena kei na isasambay. Amen. Ena selia ko Jehova na laloma kena wakaroko. Ena senga ni mura kaka inda makalina kaweira sala ko bakundundoni. Mary, kedua. Jehova ni leo munga. Sakaloma tanakamata sa wakararabu bekeni. Amen. Amen. Kenapa pertanyaan? For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Amen. If you want to be blessed, trust God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah. Hallelujah. Não estou bullying na casa. Ainda estou sabe mo sa kiti ko may kina. Nada mo estou bullying. Na yawo ni bakambauta ni lotu bakaristo. The foundations of faith. Or the foundations of the Christian faith. That's the study we're dealing with. Kung na bully na ito na lako durumang ko, wala sabu, nakamot ito na bully bago. Wala sabu lang durumang ito na Bible study ni Yabuni Bambota. Who has gone through a Bible study program of the foundations of faith? Anybody? Sarah? Okay. Okay, praise the Lord. Mabuti ni Pwede mo kinatulawin ito na kami ni Sine Daye, minatulong ang duro, may duro matagal ni Bulimago, metagay tosot ko na notong bulan ni mga moto na kalo, sa ati ko yung donayaw, metaray na kino notong bulan. Muni lang ni tamatalo ni kuwa, ni dapat. Sena tunayaw, may ayaw tingin chikin na notong bulan. Doon nga na yung mga bubuli lang may bago, to sa kuitaki. Doon nga na yung bubuli lang may bago, to sa kuitaki. But they sinin doon na mo ito to, ikaw yung tingin kinanonon ng mula, mendabe makan dua to kinanonon ng mula, ni baka mauta na kalong. Kaya ang taraway, rawat yung kina, e nabi baka mubuli bombong, sa lakat yung may go, kasi ang kinayang, makay mula tamo. Pama na mo na, taraway, rawat. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Naray na bilto na matambok ko, orto na train tayo orto siya orto mataka ng bag. Let's just take the bag workers orto nataka ng bag orto na train taki na to kila na work ko na ilamon din na kinailamon na sulaso kaya man na orto tarati ko na ilamon din na missing sa lako it's second nature to them but sa kanibising do tarati na ilamon din kaya lako man ito na ilamon sulaso orto kita na orto sa kilasan ko benar tak? Dua tadi bata lagi no itu ni to bakkan itu na kanan dina na bising bakkan itu na tombulan ng dina bising nila ko man to ni mga bumbulik pa sa kanya mo tege pa wata to kila sa to you cannot know the truth by knowing the lie. You only know the lie by knowing the truth. Yung siguro nito kuno ikaw nakapailaw so nakapay tidak kaya ko sinikala ng dina. Yung kung nagkaraw ng kilaw ikaw nakapay din nakapailaw so hindi kilat ko ng dina. You will only know the lie if you know the truth. Doon na kinaparita ko. Lako mayo tingko ni. Lako mayo setani bay ibi. Doon na kaya na kalo. Boy, tu na pa tu na tama kaya na lo. Kaya tu na ibig may kiro ka puli kanya na bukan sila kiro kanya kiro na matikin. Tu kasi na arela. Gaya mungkin ka pa Sen. Bukan nakalo si binakato ko mo kanya. Binakato seta di meron tatu buta orang nakaya na kalo. Meron tatu takaro na kaya na kulo ni nakadu ko na kulo kin bala malen do na kabinaka sen ni besuliti ko biraw na kulo. Praise the Lord.
Yung lima ko bili ka mga malu. Orang kaya rin. Kaya binakati oh! Praise the Lord. But the Nabudikaw, is the tree of good and evil, the tree of the knowledge of evil. Sinibi kata nak mo meron experience ta ka na ba? In other words, you don't have to commit murder to know that murder is bad. Hindi na nga samba la chinggo rin palibibis. Wala sabi nila iti chinggo, niralampat di. Kaya, you don't have to experience sin to know that sin is bad. Sin is bad. Praise the Lord. Well, yeah. Sa mga may tarasa na kami nilipat, yung taraman ta. Taraman sa atong lichi kaniwala yung binak ko. Taraman ta. Wang dulay lang kitang taratabayan, ito problema ta. Praise the Lord.